Alo, Zelo vas. alo, gledajte kameru. Ajde. Moja iskrena reakcija na ovu zastavu. Stavi hrvatski, nemoj engleski. 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 Aj stavi hrvatski, evo te badaj. Alo, Dinko, stavi hrvatski, ej. Što isti ti je kurac, ti pišeš konju jedan. Ali pišem na engleskom, stavi na hrvatski. Moraš hrvatski da bi ne pisali na engleskom neki stvari. Samo sekund. Samo maju laju. Jebaš. Ovo. O, briši. Aj, završi ste li. Ja završim. Ma ovo Stefan jebe, on je jedno crno naduvan u sobi sedi. Kako voda na tepel, nemoj me zajebavati. Naduvanu sobu. Brate, kako si ova temu dao slicu? Ma to ono random tema. Neki debil u svemiru. Neki debil u svemiru. A ovdje Jedi govna. Piro. vas još i trvi kokain. Hej, ne vole t'jam tu i këndu, veç ju lut na mos me harru, njoni tjetri me respektu, buni edhe me unjoftu, ndoshta edhe me martu. Hej, veç kamerat nuk bano panjshu. Stojane. Majmune. Jao, jebat ću nakon mater za ovo. Jebat ću nakon me mater za ovo. Mislim da znam koja mu je tema, Isus. Ovo kad se i puši, kak se drve to jebate. Olovka drvo. Ovo šta? Iko se bas Alice na gitaru. A Johnny bubnjeve? Aj, treba to. Majku, jebuna. Ovdje. Vis ljudi, čekaj, momci. Pa di je čovjek? Jel me čujete? Čujemo. Jel drkat? Aj jebe, ma to nije dobro, slabo sa. Uf, na koga? U tebe. A di je, to sereš pamet? Kako znaš, osjeti? Liči mi na to. O, di je, brat? Da. Šta je ovo, bog? Odi su, braća. Ćao, brate. Jebem ti ja ta 3 prsta te ne budu. Nemoj to, brate. Brate, da je pomoć. A nemoj to, jebem. Odmah svakog. Ja kažem. Nabijem te na... Odi su, opet vas, brate. Kaši, brate. Možda vam popušti. Odmah da se ne čuje, brate. O, je ovo neki streamer jeboga ljed. Ma kakvi, brate, mi to imam dobre slušalice samo. Jebote, znaš kako si dobre slušalce. A što, brate, šta ti je? A šta brate sad? Popiješ nešto, da pojedeš, mislim, ovdje imam knjaz Miloš Limun. I imam elebog 70 godina života. Imaš i govnjavu marami. Na 100 ruža! Guramo glavu Vetešovu. Da, nemoj na storu, na jednu galaksiju, brate. Nemoj 100 ruža, puno je 100 ruža. Odi. A bo, sve to Fifu se igra, a? Ramo, druže moj. Prot koga, ko ono igra tamo, ne mogu vidjeti povidjeti. Ko igra? Fiorentina Torino, brate. Fiorentina pobjeđuje, pa. Pa 1-1, 93. minut, brate. Ne pobjeđuje niko. Ja ti streamuješ, pa, dobro je, bog me, slušaj imaš. Streamujem. Jel sad streamuješ? Trenutno ne. A na čemu streamuješ? Na TikToku.
Kako zoveš na TikToku? Vučko sam. Vučko 7. Znači te ja. Pa imam 120.000 pratilaca, teško me naći. Jedan bato jedini. Evo narkomana, pitaj ga za drogu. Imaš droge pa. Imaš Ne ja. Šteta, po izgledu bi rekao da imaš. Kao neka mafija. Imam djecu podrumu, jel to pomaže? Koliko je jedno dite? Preko 100. Dinara. Više. Jo dinara. Djece. A koliko je jedno dite? Koliko daš? Dinar za Srđana, bra. Može. Pa ubaš mi mora biti neko dobar. O, nije Ser, aj neko uđi. Tuna, vidjeli smo te sad. Nemoj jebat, ne Evo sad smo te prošli. da sam i ja vas. Da sam nešto tako lipo. Nijako da sam i ja vas vidio, buraz. Papke. Miho. Papke, A, gdje je Miro? A ne znam, Miro, Paljane. Niko i Broko. A ne znam, Paljane. Pitaj ove likove ovdje, ne znam ni ja, A možda gdje je oni znaju. Miro? Gdje je Miro? Jer očito se bude ova dvojica. A tuda je negdje.